Pamirsa harga beras daweg sawetara rahinene lintang saya nincap. Kahanan punika ngawinang kerama sane mendoe penggilingan padi merasa bahagia, santukan pengarsan kerama numbas beras selip ring penggilingan alami kekantenang nincap. Krama sanin wenang genah penggilingan padi Arifin Matutang yening pengarsan beras lip dawa galang ukuran nincap dan yang ngowohin rau mangkin pai ketandane sidang ngadol sawetara langkungan 500 kilo rahina sanes sadurungnya ne wantah sawetara 1 kilo rahina nyane. Pengarsan inucap santukan harga beras ring pasaran ngemalang antuk maun dagan. Ring kuentenan harga beras selipan wantah 13 tali a kilo. Dane taler ngawawain yening konsumen beras selipan ring penggilingan katah nyane rauh saking kota Amlapura tumbuh miwas raya. Lianan punika kramane merasa oneng yening ngajeng saking beras selipan minabang sangkaning sampun katah memargi tur alami nenten mendaging pengawet. Eka Parananda Bali Pos Nguningai.